لكن مسجد خينيا قرآن خينيا إنفينو نامون تقول إنفينو نامون دينا خينيا وين السؤال قالوا لنا تفتحوا قلتوا سلينا لما ناجر لما ورات بقعت كي أمطاجود لما يقعدوا جن كافاتوا ميوت أنا جري ناجر ما ننتاجوا بلجنا نانت لا يكرر أيام يبلجنا أنت جسدب كبالة من ما يتطبق وستاتوا اللي هنا إنه مسطت الرياء قررناونيا عند دلاتهم بلاتشو عفاتشو مولتاتشو ستناقروا بقرآن عمناتشو ناندناتشو إنيا أوكي نلعي النبل ينيا نبي صلى الله تعالى عليه وسلم ياسكامات كلن منقرنا مسلم أخو المسلم قالوا أنتو كجسد واحد قالوا ينيا نبي ناتشو حديث لنيا أنقان توت مسلم عندك حالنا بلا ينقروا ينيا نبي ناتشو عدلاتشوهم بلاتشو لتكراكروا تفلقالاتشو أمنا منو عند الله نو أمنا منو بنبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ملك تجنتنا أمنا منو مسلم النتاجنا أمنا منو عند القرآن نبك كجرس غابة بوليتيكا اللي هي لإثيوبيا مسلمنا يجرس مسلم فلا إله إلا الله سمعت كلنا على تاجنا لا إله إلا الله سمعت ولا جشنا من عرض يا جباتشو نجرال سلا أسلمنا ما تاقطهم هتأيّقوا طرونه جن لأن أنت لا كارتاجنا أو سامون من نجر ليلا ويجي سلا ليلاتشو متعورتو سمعنا سلام يجوالاتشو تارجتاتشو سلا أسلمنا رأس أرجعتشو عند مسلم أسلبتاتشو السون ما واقع نانتا متلوتن اللي قبل لما كان نانتا أجين استسوان وروراتشو تصوت طالاتشو سدباتشو هنا تايو علو دمو جيتاتشو ينقرنا عين الصوت علو نانتا قاقوتو لو عدان توسوكم ينقروا لكنو ميلوالو مكنياتو الله تعالى تناقرين يا جيتاكو سلا منافقو تسيناقر الله يطبق أنا نين نانتا نمكنتكنا تناقرين يا جيتا ومن الناس من يقول آمنا علو كصوت من يقول آمنا فالله عمنا المين آمنا بالله وباليوم الآخر بآخر ما مننا بمترشاو كان وما هم بمؤمنين أرى الناس يعملوا على اللهم علينا جيكا يخادعون الله والذين آمنوا على الله هني يشودوا اللي شودوا يفلقالوا يعملوا تنم سويج الناس لا بوليتيكا مسألة ليه من ناقروا ويس الناس لا بيهر مسألة ليه يجون علينا ويس الناس لا كل مسألة ليه يجون علينا يا عالم حزبك ويسمعنكوا اسلمنا مسجد سلالنا እንጂ ስለ ክልል ባወራ የሚሰማኝ ሰው ያለ መሰለህ እንዴ? የአላህ ቤት ስላልኩኝ እኮ ነው። የታመመ ሰው ታሟል። ስለዚህ እናንተ አጀንዳ ሰጣችሁ ከዚያ አርስ ለማስወጣት ሌላ ውይይት የላችሁም። ለምን ስለ ወንድና ስለ ሴት ብታወሩ የሚገባና የሚያዳምጣችሁ ሙስሊም የለም። ስለ ሌላ ነገር ብታወሩ የሚሰማችሁ የለም። አሁን ያለው አጀንዳው ያለንበት ህመማችን ስለሆነ ቅሳም ነካችሁና አንድ ሙስሊም ታስገቡና የፈለጋችሁትን ትናገራላችሁ። በእናንተ አላዝም ማዝነው እናንተ ጋር ገብቶ ከእናንተ ጋር በሚወያይና በሚነጋገር ነው። ለምን መሰላችሁ? የሞተው ወንድሜ ነው፣ የተደፈረው የአላህ ቤት ነው። ከአንተ ጋር መወያይበት ምንም አይነት ርዕስም የለኝም። ሲጀመር ብቃቱ የለህም። ስለዚህ ለመናገር አንተ ሃይማኖትህን እወቅ፣ ስለ ሃይማኖትህ ተናገር፣ ለሃይማኖትህ ቁም። በገልብጣችሁ ደግሞ ከክርስቲያኖች ጋር ከሌላ እምነት ተከታዮች ጋር የሃይማኖት ጸብ ልታደርጉ የፈለጋችሁ እያላችሁ የምትናገሩ አላችሁ። በጣም የምታሳዝኑ። አንድ ቪዲዮአችን ላይ የምንሰራው ላይ የሃይማኖት ጸብ አለን ብለን አናውቅም። ለሐቃችን እንኳን ወጥተን ያልተናገርነውና ረብሻ ያልፈጠርነው ሌላ እምነት ተከታዮች እኛን ያልነኩን እንዳይረበሹ ብለን ነው ያልነው። አታስተምሩንም እናንተ። እንዴት መኖር እንዳለብን ቁርአን አበጥሮ ነግሮናል። የእኛ ነቢይ ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ነግሮናል። እንዴት መዋዋል እንዳለብን ከአይሁዳ ጋር ኑሮ አሳይተውናል። ስለዚህ ቦታችሁን ወቁ። ስለማይመለከታችሁ ነገር አታውሩ። አገራችን ላይ እኛ የሃይማኖት ጸብ እንኳን አይደለም እንዲፈጠር ሌላን እምነት እያከበርን እንድንኖር በየቀኑ ምን ሰብከናል? ቤታችን ላይ ዳዕዋችን ላይ ለእኛ ጠላት ለሆነው ግን አንገታችንን ነው የምንሰጠው። እኛ ሊያጠፋ ለመጣ ወይ እሱ ይጠፋል ወይ እኔ ይጠፋለሁ። ይሄ ማስፈራራት የምትልኩት ምናምን ትያችሁ አላወቃችሁም እናንተ። እስልምና በእስልምና ላይ እየታገለ ሲሞት ይኸው ዑመር እያልን ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ስለሱ ስናወራ ሰምታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ ምርጡ የነቢያችን ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ጓደኛ የነበረው ዱዓ ሲያደርግ በሰላሙ ሀገር ማለት ነው። ሰላም እየኖረ እኮ ነው እየኖረ ዱዓ ሲያደርግ
ሸሂድ አርገህ ግደለኝ ለዲኔ እምሞት አርገኝ እያለ ነበረ። መስጊድ ውስጥ ነው እያሰገደ ጀርባውን ተወግቶ የሞተው። የለመነውን አላህ ሰጠው። እጣ ነው እያልኳቸው ያለሁት። ለዲን መሞት እጣ ነው በሙስሊም ዘንድ። ይህን ልታቁት ይገባል፣ ልታቁት። መስጊዱን ሊያፈርስ መጥቶ ሲከላከል ቢሞት እጣ ነው ለሱ። ለሐቁ ቆሞ ቢሞት እጣ ነው ለሱ። አይገኝም፣ ግን ያ አይገኝማ። ለምን መሰላችሁ? እኛ ትልቁ ዓላማችን ጀነት አለን። እናንተ አሁን ጀነት ምን እንዳለ ራሱ ማታውቋላችሁ። ቁጭ ብላችሁ ስለኛ መናገር ድፍረታችሁ። ጀነትን ነው እኛ ታርጌታችን። ጅል እንመስላችኋለን። ለምን ይሄንን ጅል አርጋችሁ ምቆጥሯላችሁ? እኛ ደግሞ ጀነት አለ፣ ጀሃነም አለ። ከጀሃነም እንፈራለን፣ ጀነትን ነው የምንጓጓው እኛ ሙስሊሞች። ስላላወቃችሁ ነው። እምነት ማለት ይውላችሁ ኢትዮጵያ አይደለችም። የወለደችኝ እናቴ ነፍሴን የምሰጥላት አባቴ፣ ወንድሞቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ ልጆቼ በዲን አልእስላም ከመጡ የእኛ ሃይማኖታችን ልጆቼንም የሰጠኝ አላህ ነው። ከእናቴም እንድወለድ ያደረገኝ አላህ ነው። ወንድሞቼንም እህቶቼንም የሰጠኝ አላህ ነው። በአላህ ከመጡ በዲኔ ከመጡ እነሱም ይቀራሉ። ዲስ ማች ነው ዲናችን። ለምን አላህ ነው የሰጠኝ። ከእነሱ እንድፈጠር ያደረገኝ አላህ ነው። አልገባችሁ? ስለዚህ ሙስሊም ኢትዮጵያን አፍራሽ ሳይሆን ኢትዮጵያን ገንቢ ነው። ሊያፈርስ የተነሳን አካል መንግስትን አካል እያፈረሰ ያለንን ሃይማኖቶችን እየፈነቀለ ያለን ሃይማኖቶችን እየገደለ ያለን መስጊዶችን እያጠፋ ያለን ሃይማኖት ሊያጠፋ የተነሳን አካል ነው ተቃውሞ ጥሪ ያቀረብ ነው ለዓለም። እስዝ አንድ እንድታቆም ፈልገው ነገር ከአሁን በፊት ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተው ችግር ለፈጠሩት እኮ ተናግሬያለሁ። ወጥቼ አሞኛል ብያለሁኝ እኔ። በባለፈው አንዳንዶቻችሁ ለምን አልተናገራችሁ ብላችሁ ነው የዘር ነገር ውስጡ ስለተቀላቀለበት ነው። ነገም የምታዩት ነው እንጂ አንድ ሰው በእምነቱ ሊከበር ሃይማኖት ቦታው ሊከበር ዲናችን አዞናል። የኔ እንዲከበር ስፈልግ የሌላውም እምነት ቦታው እንዲከበር ሞራሉም የላችሁ። ቁጭ ብላችሁ ስለ ሙስሊም ለመናገር አትችሉም። እናንተ ሞራልም የላችሁም፣ ብቃቱም የላችሁ። ስለዚህ እነሱ ጋር እየገባችሁ እኔ እህቶቼ ወንድሞቼ እነሱ ጋር እየገባችሁ ከነሱ ጋር ለመወያየት ስለ ሃይማኖት ሰሞኑን ስለሆነ ያለው ነገር በእናንተ ነው የምናዝነው እኛ ሙስሊሞች። በእነሱ አይደለም። እነሱ ብቻቸውን ቁጭ ላይ የፈለጉትን ይፈትፍቱ፣ ተዋቸው። ግን እናንተ ላኢላሃ ኢላላህ ያላችሁ ገብታችሁ ለነሱ ለማስረዳት እየሰደባችሁ ነበር እኮ። ውጣ እያሉ ነበር። ለምን? አንተ እነሱ የሚሉትን ካልተቀበልክ አይፈልጉም። ሲጀመር ብልግና ከሚሳደብ ይሄን ዘር ተነስተህ ጨፍጨፍ እያለ ከሚናገር ሰው ኸይር እጠብቃለሁ እንዴ? አልጠብቅም። ብቃት የላችሁም እናንተ እስልምና ለመናገር ብቃት የላችሁ፣ ሞራልም የላችሁም። እናውቃችኋለን። አብረን ኖርን፣ ተያየን፣ ተዋወቅን። ስለዚህ እዛው የራሳችሁን አጀንዳ እያመጣችሁ በአጀንዳችሁ ተቀመጡ። የያዝነውን ነገር ማንም ያስቆመን የለም። ማንም እስከ መቼ? መስጊዳችንን ሰርተው እስከሚያስረክቡን በየቋንቋው ነዓም እንጣራለን። ላኢላሃ ኢላላህ የዓለም ስለሆነ በአላህ ያመኑ ሙስሊሞች ዓለም ላይ ስላሉ፣ በነቢዩ መሐመድ መልእክተኝነት ያመኑ ዓለም ላይ ስላሉ፣ የተነካው መስጊድ ስለሆነ ክልሌ ቢነካ እንትን ቢነካ እንደዛ ብዬ የምጣራ መስላችሁ ነው? ላላላላ አልጣራም። ፖለቲካ ቢሆን አልጣራም። መስጊዴ ስለተነካ እስልምናን ለማጥፋት የተነሳ አካል ስላለ 33 መስጊድ ስለደረመሰ ቁርአኔን እንደዛ ከአፈር ጋር ጥሎት ስላየው ከዚህ በላይ የሚያም የለም። ወንድሞቼን ደግሞ ሊሰግዱ ወጥተው የቆላቸው አላሁ አክበር ሊል ለወጣ እኮ ጥይት ነው የለቀቀበት። በየትም ተሰምቶ የማይታወቅ ጥይት መከላከያ እዛ ውስጥ እንትኖች እነዚህ ፖሊሶች ገብተው የተላከው ፖሊስ እዝነት የሌለው ፖሊስ እንደሆነ እወቁ እያንዳንዳችሁ። ስለዚህ ለመናገሩን ብቃት የላችሁም። ጭንቅላቱን የተመታ ወንድማችን እስካሁን ራሱን አያውቅም። ቪዲዮ ይሰራላችኋል እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ጥሪ ያቀርባሉ ወንድሞች እሱን ለመርዳት ጥሩ ሕክምና ማግኘት ስላለበት እስካሁን ራሱን አያውቅም። ህፃናቶች ጥሎ ይሞታል። መስጊድ ውስጥ ገለውት ጁምዓ ቀን አላሁ አክበር ብቻ ስላለ ረሳ ተቃውሞ እንታይሳኒ እንቲንፌኑ ፖለቲካ ይሳኒ ላኪን መስጂድ ኸኛ ቁርአን ኸኛ እንፌኑ ነሙን ጥቁን እንፌኑ ነሙን ዲና ኸኛ ኑቲ ዱበኑ ጅሩ አራ ቁርአን ኸኛ መስጊድ ኸኛ በለይሰኒ ኢሳኒ
خنا رجعان إنجنو ندونا متي يو دوني ربي ما نقافنا من ربك ما دينك من نبيك ما دينك ديننا إسلام خمنا ربي ده مسجده توكوميدي نبيتني ندوما نبيتني قال إنجينا قبها دبدا إساني بلساني متي نيتولشني مسجده خينيا إن شاء الله تعالى نيتولشني ما لقى خينيا متي ما لقى خيساني نيتولشني بودا نوتي سنوتولشنا بإذن الله تعالى يوم مسجدا ننجرو دعوة سنجرو دقيفة يوم مسجدا ننجرو إيسا قرأني جولي خينيا قرآن إيسا قرأني جولي خينيا إيسا ديماني علمي إيسا ربرنا إيسا برني علمي مسجد راميتي قرآن إيسا قرأني مسجد بر يو مسجد بلساني إساني دينا خيساني تول تشوف إداني أتشي SPC جاني دينا إساني أو نيدونا مسجد خينيا را نيدونا چال إنجائنا نمتكو تكو چال جاتو جرتاني بوليتيكا ميتي خانا دينا دا خانا بوليتيكا رانوتي دندايساني اندوبنو بوليتيكا لكن مسجد خينيا دمي خينيا دا روحي خينيا دا خمنا ربي دا دندايساني بوليتيكا إساني إساني إمبيخاني بوليتيكا إساني نوتي بوليتيكا ماشي نوتي دبنو جرنو أرى نوتي دبني جرنو تكو مسجد خينيا را حركة إساني هاكاساني بلساني متي هاتول شادي خنبر سلاماي سلفس لا أبولس خينيا مسجد الرسيناني بوليس سيناميتي مسجد الر ما قد أجرني الله أكبر تكبير بس لكن سيناني دو أنيمتي 3 دو أنيمتي مالف no respect no loving because they don't have respect أيونانيان انساسا مسلناكي يا يالو دمو تقدرس يالو سو إسانيس شيخوتي خينياس نوتي خانا نديمنا إسرا نيتولشاني نفخنيناني مسجد خينيا بلساني قطاني نوتي نلالو إسان بلساني ميتي قطاني نوتي إنلالو چال إنجنو أو ندوء إسينيس ندوء تاني بودا ربي وجي ولي ندمنا قبرس نسينا من ربك ما دينك من نبيك خنر خانيت انجرة ثاني خبوليتيكا إساني دنتا إساني أنا إنسان خنر سو شيخوت خينيا چال إنجينا دبتا قاعة دبتا سلاماي سلفس نجرة أوغو سلاماي سلف جيرو هندوما دريدوا بيتشي ميتي أديس أبابا بيتشا ميتي نازريت بيتشا ميتي هندوما حرر ولقا غندر غنج هندوما نبهاني إن شاء الله تعالى خانا چالين جنو إياك خينيا تكو ما تكو مسجد خينيا طول شاتي نفخنا مسجد الرا حركة إساني حقاني تكو ما تكو بإذن الله تعالى خانا إيه نالو نقر باجو إياك أتشون عندنا كمسجدات الله جاتشون يانسو يا فرسوت المسجد أسرتا يسركبون كقرآنات الله جاتشون يانسو دينات الله إسلامنا اللي أطفى يتنسى عقل قرص أرقي من أقرأو يا عالم مسلم طلعت مهونون لنقراجو يا إثيوبيا مسلم بيتشار لهم إثيوبيا لا إسلامنا اللي أطفى يتنسى عقل ما نم يهون ما نم لعالم مسلم طلعتنا ولا إثيوبيا مسلم بيتشار لهم فينيش إيه نالو نقر باجو أبزاو باجو مسلم عند ناس قبوت